Akiaria hindi ya uheani wa irio ici itũra-inĩ rĩa Mwangaza, CAS Abdul Bahari augĩte icigo cia Garbatura, Merit na Isiolo igairwo makonia 1,000 ma mũcere na makonia 500 ma mboco iria ikuheo family iria ihinyĩrĩrĩkĩte muno. Kama vile mnajua hali ya anga ni mbaya, njaa imeingia, kiu imeingia, tuko na hali ambao ni ngumu sana kustahimili, na serikali imejitolea vile Mheshimiwa Rais alikuwa ametangaza national disaster. Serikali imejitolea kusaidia wananchi. Bahari augĩte atĩ mũbango wa gũtwara irio ici cia ũteithio nĩ ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti 10 iria aikari acio mang'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa ng'aragu arĩ hamwe na Marsabit, Turkana, Samburu na Mandera. Mũingĩ ũkĩrutĩrwo mũkana wa kwendia ũteithio ũyũ wa irio. Tuna ile Hunger Safety Net program ambayo inakuja kwa muda mfupi ndio watu wengi zaidi waweze kufaidika. Pia kuna shirika mbalimbali ambao sio za serikali inasaidia, inafanya cash transfer katika sehemu hizi zote, sehemu za Burat, Ngarmara, huko sehemu za Garbatula na Merti. Tayari hii mpango ilikuwa inaendelea cash transfer kwa kupitia wafadhili wengine ama NGOs ambao wanafanya kazi katika sehemu hii. Tuko na distribution point mingi. Hii chakula leo inaonekana hapa ni one of the distribution point within Mwangaza sublocation. So chakula iko mingi, inawatosha, na tutakikisha ya kwamba vulnerable groups na orphans na wale ambaye kwamba wako na mwaka kubwa watapata huduma ya serikali kwa njia rahisi. Kũringana na Bahari, thirikari nĩ iheanĩte ndithũrũ ya kũhũthĩka kũhũra maĩ ndobori-inĩ cia mũingĩ iria irĩ Garbatura na Merti kũrĩa arĩithia matwaraga mahiũ mao. Lakini tunashukuru kwa ile kidogo tumepata. Ni kuambia tu serikali tafadhali waangalie wakaaji wa Mwangaza, kuna njaa. Saa hii hakuna chakula, hakuna shamba, hakuna mvua, hakuna hata kazi. Kwa hivyo nilikuwa naomba ya kwamba ikiwezekana kabisa waangalie eneo la Mwangaza, iko na population kubwa. Na tumefurahia sana, watu wengi wako na furaha sana, na hakika kupatia mtu chakula akiwa na njaa inakuwa ni furaha kubwa sana. Kwa hivyo tuko na furaha, na tumesikia tukiwa tumefurahia na kushukuru Mungu kwa sababu ya yale bila serikali imetukumbuka. Naomba hii serikali yetu hakika Mungu ihifadhi vizuri ikapate kuendelea vizuri. Tumefurahia sana kwa sababu ya chakula ambayo tumepewa siku ya leo katika Mwangaza hapa Isiolo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.